Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho ku rubuga rwacu rwa M247 TV. Muradukurikira kandi ku muyoboro wa YouTube. Nizere neza ko aho muri mumeze neza. Abari mu Rwanda ndabifuriza ibihe byiza, intara zose uko ari enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe ndabifuriza komeza kugira ibihe byiza. Mbaye ikaze muri gahunda y'amakuru yacu. Hanyuma amakuru yihutirwa tugeraho aravuga yuko abavandimwe ba Eugene Gasana wavuzwe mu mikoranire n'abahungabanya u Rwanda bamaze kwitandukanya n'ibikorwa bye. Eugene Richard Gasana uyu yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Loni, ubu akaba avugwa mu mikoranire n'umutwe w'iterabwoba wa RNC ya Kayumba Nyamwasa. Umuryango rero ukaba amaze kwitandukanya n'ibikorwa bye, uvuga ko washenguwe no kumva uvugwa mu bikorwa bihabanye n'indangagaciro yatojwe kuva mu bwana. Gasana w'imyaka 58 yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye New York kuva muri 2012 kandi kugeza muri 2016. Icyo gihe yahamagajwe n'u Rwanda nyuma y'uko inshingano ze zari zihawe undi, ariko ntiyigeze agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva ubu kandi yavuzwe mu bikorwa birimo nko kuba umuhuza w'abayoboke ba RNC ya Kayumba Nyamwasa mu biganiro bagiranye na Museveni mu gihugu cya Uganda bamusaba ubufasha mu mugambi wabo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri Werurwe 2019 no kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, ubwo Perezida Museveni wa Uganda yemeraga ko yahuye na Mukankuse Charlotte ushinzwe diplomasi mu mutwe wa RNC ya Kayumba Nyamwasa wamusabaga ubufasha mu mugambi wo kugirira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Gasana nawe yari muri ibyo biganiro. Hanyuma rero ibaruwa cy'imakuru rya Kadomo.com gifitiye kopi yasinyweho n'umukuru w'umuryango Gasana Eugene Richard avukamo mushiki we Gasana Alice iragaruka ku buryo rero umuryango wose washenguwe no kumva izina ry'umuvandimwe n'umwana wabo mu bikorwa bibi birwanya igihugu cy'u Rwanda. Ni ibaruwa iragira iti: impamvu ibaruwa ifunguye ku kwitandukanya n'ibikorwa twumvise bya Eugene Gasana Richard. Ati: mu izina ry'umuryango nge Gasana Alice nifuje gufata uyu mwanya ngo nsangize abanyarwanda ikindi ku mutima nyuma y'igihe kirenga imyaka 3 havugwa ibintu byinshi cyane kuri musaza wanjye Eugene Richard Gasana. Nge na Eugene Richard Gasana tuvindimwe, ninjye mfura mu muryango w'abana 4 tuvukana. Twarakuranye, twarabanye mu Ngagara ndetse no muri ville i Burundi aho twakuriye. Njya i Burayi ansangayo aje guha papa impyiko, ahaguma akomeje rero amasomo. Yari umusore ukunda ibijyanye n'amategeko, ariko hari abantu benshi cyane bajyaga rero bamubwira ko byaba byiza abaye mu diplomate aza no kugira amahirwe aramuba. Uwo musaza wanjye mbabwira hashize imyaka 4 numva inkuru zimuvugwaho zishengura umutima wanjye n'umuryango wanjye wose hamwe n'abandi dufitanye isano. Havuzwe ibikorwa we ku giti cye yaba yarakoze n'ibindi yaba yaragizemo uruhare rukomeye cyane byangiza umudendezo w'umuryango ndetse n'abandi dufitanye isano. Ati: kubw'iyo mpamvu mu izina ry'umuryango mfashe umwanya ngo namagane kandi nitandukanye n'ibikorwa bigayitse byose avugwaho kuko bihabanye n'indangagaciro twatojwe kuva mu buto. Musaza wanjye ibyo avugwaho ko yakoze akwiye rero kubibazwa ku giti cye. Twe nk'umuryango twarababaye, twababajwe nabyo ku buryo rero bukomeye. Ati: byonyine kumva izina ry'uwo dusangiye amaraso rivugwa mu bikorwa nk'ibyo bibi kandi bigayitse. Ati: mfashe uyu mwanya ngo mbamenyeshe ko nk'umuryango twitandukanyije nabyo mu mvugo ndetse no mu ngiro, nk'uko uyu yakomeje kugenda bivuga. Ati: nsoza muvandimwe Eugene, ndabizi ko kera wajyaga wumvira inama umuryango wawe mu gihe utaratera intambwe ngo usabe imbabazi ku byo twumva waba warakoze byose. Nge ndazigusabiye kuko dusangiye amaraso. Ibyo rero niba rukomeye cyane yanditswe na Eugene Alice Gasana Alice mbabarire, mu by'ukuri yitandukanya bikorwa bya musaza we. Yandika ibaruwa ikomeye cyane mu by'ukuri avuga yuko bitandukanye n'ibikorwa bya musaza wabo. Hanyuma usibye imikoranire kandi n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, hashize iminsi kandi mu itangazamakuru hakwiriye ikirego cy'umukobwa w'umunyarwandakazi wavuze ko Gasana yamufashe ku ngufu ubugira kabiri muri 2014 ubwo yimenyerezaga umwuga muri ambasade y'u Rwanda muri Loni.
mushiki wa Gasana atangira ibaruwa agira ati mu izina ry'umuryango nge Gasana Alice nifuje gufata uyu mwanya ngira nkuko twabibonye ati ngo nsangize abanyarwanda ikindi ku mutima nyuma y'igihe kirenga imyaka 4 havugwa ibintu byinshi cyane kuri musaza wanjye Eugene Richard Gasana. Yavuze ko rero ari we mukuru mu muryango Eugene Richard Gasana avukamo we n'abana 4. Akaba rero mu by'ukuri yasobanuye uburyo uyu mugabo yakuze uko babanye mu Burundi mu Ngagara ndetse no muri ville ati mu gihugu cy'u Burundi nkuko by'uko ati nuko yaje kujya i Burayi musaza we akaza kumusangayo agiye guhase impyiko ndetse akanakomereza amasomo nkuko byatangaje ati ngo mu mabyiruka ye Gasana ari umusore ukunda ibijyanye n'amategeko ariko ngo hari abantu benshi cyane bajyaga bamubwira ko byaba byiza baye mu diplomate aza no kugira amahirwe aza kumuha nkuko avuga ati uwo musaza wanjye mabwira ati hashize imyaka 4 numva inkuru zimuvugwaho ati zishengura umutima wanjye n'umuryango wanjye wose hamwe ati nabandi dufitanye isano. Havuzwe rero ibikorwa we ku giti cye ati yaba yarakoze n'ibindi yaba yaragizemo uruhare ati byangiza umudendezo w'umuryango n'abandi dufitanye isano. Alice Gasana rero imfura mu muryango akaba ari nawe mukuru w'umuryango yavuze ko mu izina ryabo bafitanye isano yamaganye ibikorwa bivugwa kuri musaza wabo kuko we ngo bihabanye n'indangagaciro yatojwe kuva mu buto. Yagize ati ni kubw'iyo mpamvu mu izina ry'umuryango mfashe uyu mwanya ngo namagane kandi nitandukanye n'ibikorwa bigayitse byose avugwaho kuko bihabanye n'indangagaciro twatojwe kuva mu buto. Yavuze ko ibyo musaza we yavugwaho akwiye kubibazwa ku giti cye ko umuryango akomokamo nta ruhare wabigizemo ahubwo washenguwe no kumva uwo bafitanye isano mu bikorwa bigayitse nkuko Gasana Alice yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma rero mu by'ukuri ati twe nk'umuryango twarababaye ati twababajwe nabyo ku buryo bukomeye cyane byonyine kumva izina ryo dusangiye amaraso rivugwa mu bikorwa nk'ibyo bibi kandi bigayitse ati mfashe uyu mwanya mbamenyeshe ko nk'umuryango twitandukanyije nabyo mu mvugo ndetse no mu ngiro. Yasabye rero musaza we gufata iya mbere akavugisha ukuri ku byo ashinjwa byaba na ngombwa akabisabira imbabazi. Yagize ati muvandimwe Gasana ndabizi ko cyarajyaga unyumvira mu gihe utaratera intambwe ngo usaba imbabazi ku byo twumva waba warakoze byose nge ndazigusabiye kuko dusangiye amaraso. Nyuma yuko Gasana kuwe ku mwanya wo guhagararira u Rwanda muri Loni hari ubucukumbuzi bwakozwe n'ibinyamakuru mpuzamahanga birimo Le Monde, Le Soir n'ibindi byagaragaje ko imikoranire ye na Kabila wayoboraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byatumye yamburwa inshingano. Bwerekanye ko Gasana yakoreshaga uburyo butandukanye akavana amafaranga anyerejwe na Kabila muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akayajyana mu bigo mpuzamahanga by'imari aho miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika zanyerejwe ku ikubitiro. Ibikorwa mu by'ukuri bikaza gukomeza nyuma nkuko amakuru yakomeje kugenda abivuga. Ngibyo rero navuga ko ari ubutumwa bukomeye cyane nibaruwa ikomeye cyane mu by'ukuri yagenewe abanyarwanda n'abantu bose muri rusange ariko by'umwihariko kongera kwibutsa uyu Gasana w'imyaka 58. Uyu akaba yarabaye ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri 2012 kugeza muri 2016. Icyo gihe kandi akaba yarahamagajwe n'u Rwanda nyuma y'uko inshingano ze zari zihawe undi ariko ntiyigeze agaruka mu gihugu. Ni byinshi rero byagiye bivuga kuri umugabo cyane cyane ku bijyanye n'imikoranire n'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabyibuka neza ko ku butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo bumvikanaga n'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma nubwo yavuyeho ajyaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi umubano watangiye kuba mwiza hagati y'impande zombi ku bihugu byombi ariko muri rusange ikindi gikomeye cyane uyu mugabo yagiye avugwaho kirimo imikoranire yagiye agirana n'ishyaka rya Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa ushinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse kandi no kuba afite abambari benshi cyane mu by'ukuri bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse umudendezo by'abanyarwanda. Ni Eugene Gasana Richard. Uyu rero mu by'ukuri akaba ari umwe mu bagabo navuga bakomeye bari banakomeye cyane kandi mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kuko yagiye agirirwa icyizere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyakora kugeza umunsi wa none navuga ko ibintu byakomeje kutaba byiza kuri we. Amakuru yo mu karere reka tuyahere muri Uganda ahavugwa ubwoba mu mpunzi zahungiye mu ikambi ya Rukinga iri mu burengero bw'ico gihugu. N'ubwoba izo mpunzi ziterwa n'imfu za bagenzi babo bavuga ko zidasobanutse. Muri uno mwaka wa 2020 hamaze kwicwa impunzi 3 ariko abazica ntibamenyekane. Inkuru irambuye tuyiribaze mugenzi wacu Ignatius Bahizi yanyarukiye muri iyo kambi kuturabira uko vyifashe.
Zimwe muri izi mpunzi zituye mu nkambi ya Rukinga zabwijwe rya Amerika ko impunzi zigera kuri 3 arizo zimaze kwicwa muri uyu mwaka wonyine. Bavuga ko ikibateye ubwoba ari uko polisi ikora amaperereza ariko ntitange raporo zayo. Impunzi twavuganye ntabwo zashatse ko amazina yazo amenyekana kubera impamvu z'umutekano. Hari abantu hari ukuntu bamaze iminsi bapfa bicwa mu buryo budasobanutse nyine mu masaha y'umugoroba. Icyo kibazo cyari kiduhagaritse umutima kuko abantu benshi barabyumvira ko babonye ukuntu abo bantu bicwa bitera ubwoba. Abaje kureberera inkambi nyene mu buryo bw'umutekano hari ukuntu nk'igihe kibazo kibaye nk'uko baba bakwiriye nko gukoresha nk'amanama bakabwira abantu ukuntu bo kwitwara bakanabahumuriza, ariko abantu baricwa nta jambo rivugwa, ntitumenye ikihari, kumva ngo uwundi yishwe. Corona Covid imaze gupfa abantu bashika kuri 3. Uwa nyuma haheze nk'iminsi 3 bamuzitse. Iyi mpunzi yongeye idusobanura uko bagenzi bayo bagiye bicwa. Abayagorobeje hamwe n'abandi bantu akora imirimo yiwe nk'abandi bose, cyane cyane bose babica bariko baragendesha izo bita za bodaboda aya mapiki. Hama rero umwe baraje bamubwira ngo nagende atwara umuntu ku masaha y'umugoroba buriko buraja kwira, bamugeza ahantu mu ifamu baca baramuniga, baca mutwara ya mutu yiwe. Abantu baza guhamagara polisi basese ku ntumbi y'uwo muntu. Hanyuma rero ukuntu bapfa hari imyanya y'inkambi, kubera inkambi irimwo impunzi ziri ku rushi zibaze, usanga akabiraje kame kari nkariya kandi kari kilometero kandi kilometero. Iyo myanya irimo hagati niyo bakunda kwishiramwe abandi bantu, ku buryo ushobora gutera n'induru ukabura n'umuntu yo kumva kuko ari kure. N'ahantu baca hejuru y'inyanja, uharabye aho hantu n'ahantu hateye ubwoba, abaye umuntu agira 3 bahiciye aho hantu. Ijwi rya Amerika ryahamagaye uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR muri ako karere k'uburengerazuba bwa Uganda, Madame Biklum, nuko yemeza amakuru y'iyicwa ry'impunzi imwe yonyine, kandi avuga ko iyo nkambi ya Rukinga ari imwe mu nkambi zifite umutekano mwiza cyane mu gihugu. First of all, the investigation is